La intu pasta inti ja pastazun li minna li Mhux diskors ġustizja parlamentari. jiena daw soqda leħna l-klim la int pasta sint Sellift 40 miljon euro ma tellif ċejjin. F'seduta oħra tal-PAC wara kważi 10 sigħat ta' oral presentation, issa kien imiss li Konrad Mizzi jibda jwieġeb għad-domandi mill-membri tal-Kumitat dwar id-dil skandalus tal-Electrogas, però appena lesta l-preżentazzjoni u bdew il-mistoqsijiet l-eks Ministru tal-Labor qam u tela il-barra. Jiena tiela nagħmel ir-ruling, nitlob ir-ruling. Inti qed tabbanduna il-Kumitat. L-unika xut li ħrabt minn qudiem dan il-Komitat, fl-istorja ta' tal-Komitat. Konrad Mizzi ma rridx iwieġeb kemm ilu jaf jew jekk jafx lil Brian Tonna, lil David Gallia, lil Joseph Muscat, lil Keith Kembri, lil Tom Leonard u lil Sven Letter. Appena Mizzi ħarab mill-mistoqsijiet, il-membri tal-Gvern Laburista fuq il-Kumitat bi Glenn Bedingfield fuq quddiem ħaduha qatta bla ħabel kontra